susrećiti novim natjecateljem, novi najbrži prst. Povedajte ove poznate youtubere po broju subscribe-ova. Ivan Master TV Stex Lord of Dank Mims Dank Mim King. Ok, sada je vrijeme da otkrijemo odgovore. Od ovih youtubera najmanje subscribera ima Stex sa baš seksi nigur profilom. Nakon njega najmanje ima Dank Mim King koji nije objavio video već 2 jebena mjeseca. Zatim Lord of Dank Mims koji ima više lažnih subscribe-ova nego pravih. I najviše ima Ivan Master TV koji je snimao Minecraft Lucky Blocks. A sada da vidimo ko je bio najbrži. I najbrži prst imao je Dragan Savić. Dragan Savić iz Jutro goste, ima 2 djece i ženu koja je s nama u studiju. Kako se osjećate, Dragane? Evo, osjećam se baš onako napaljeno i seksi. Nastavit ćemo u sljedećoj epizodi jer mi se ne da snimati još 15 jebenih pitanja, a i onako nemamo više vremena, tako da vidimo se sutra u istom terminu.